Seomar sé rais ag Taigh-tasgaidh gúil Rois, hí sin dé na tascin eile a Harry Eichgin. Dé bhrinne sin mion in dú gúil. Gaid an áisiigh sin. Well, seall ar na rútan sin. Dé húnta. Seall a bhs. Nach sin bria. sé cèilidh sin, agus sin dal aras gona lín na chláiche. Agus suas rí 100,000 bliana gúis. Wow, hij did a recreate sin go godát gachwachta. Tíoch go más múineach sin cha bíach sa bheith riamh. Agus na dúine bhaine gan éime sin, na dúine bhaine helpa gan éime sin. Bhíad gan chuir a fémar san seoach. Agus bhíad a clachta na stoppa gan sin chun í bua. Bhí a ceantar í pís fat a fiú agus na bua agus cèilidh. Agus sé rud go maith nígadach sin. Cead go maith bidach. En jou héine lorach an set seo a dú? Sní Lexy. Bheith sin buan na mána ag an lein. Agus bheith leach chláiche ar túd an thul mána acin. Agus a chuoine mo gainis mí a máir. Go ceann sa bhí go chláiche bheith sin bhí eachtarí. As cead máir ar a chláiche súide, sin agad chlácha na leiciid. As bheith mí ar mi bheoh bhlach go lei sin, agus hís máir an os an stóirí. Dúnach bhísan de fóchtain na éin fan na chláiche lei sin. As rinne bit an clóch, as fuair mu siach in is cèilidh lei sin. Wow. Kun je húrú an set seo? An bheith mí cúig bliain díod. Mi hén cúig bliain díod a gceithir? Well, sé rud beca sin hana a bhúid, sé sinna a thug misneach dom ar sin na tascaidh seo púr suas. Well, haid níor go lech smúine chuig gon dúg an set big bítach seo an misneach agus an cunne chuig enam a lacad. Hana dói, ach gada sin big bítach eá prísil, is eá cútarmach le eachtarí an áide. Cwas a hánig an enam clachan edagad? Sé a scéalach big an fata ceantar sí chéiste sin, ach na chéistich mí mar ma jóilin henne húdar sin ach an ciad blian arás bheith crachtar rile clóch feisceir a chláiche sin agus thuair sin póstin sláin agus chréichcin a póstin dí cuideanich mar den néidin agus thuair a eirictar a sam agus sinna cemar thuair a náidin hennem. Sin gemeint. Am a cruid sin stopnach dúir éach tastanin ar san a póstin. Ach ag an éime bheith sinna sin ciad blian arás, dat sé pic an eirictar a bhíain. En kun we rashat sna haasje heen? Goeie. I'm so easy with my own thought, so Lexy. Ik heb mijn oudste. En jullie be math 3 keer te clear the goose. Of Hánig í a báid na háis is as a cháin riadach. Just with you. Báid na háis bhfuil cháis sin agad Easter agus báid go bhí gceanimich bhí dúine crúneach hús na báid na cháis. Báid na sábhaid bhí an báid na cháis agus a lás go is sein rictus chéisteach. Agus bhí bruch múach agus bruch luúin cuio agus bhí gáil picnic. Chailí buach slán. Gad a sgáine na líne
cwbl inget ochr y staffel cryn sair fel ei coroch mo prynsias i. Vi hade gärna nog av sina posten och sina skrivare. Så ska där helt Briathrachas. Vi är fängd kria vad det fängd Briathrachas en halv. Alltså vi hade gärna frågt är det att hon alene när vi är helt posten vi gärna vi hade uppbruk kria nursen ka hur det sen hin. Sina månader, ja. Såna kria groog. Ze krokken er wakker. Waar krokken chili. Oké. Dus zal maar een bouw kruinen, maar hoe maar ha. Waar overers en zin, nu wie het kroeg of kria, dat nu bij ook weer voor vastjes en hinne. Dus bij een spoortje voerig slaan. Dat de bouw kruinen, wie his dat ziemlich veel vastjes en het al in het jaar. Dat is misschien een poort slaan. Gemaakt richt weer de schouwen. Die is een deel aan de Pandora's box. De issue is met een klach is klach jerige wat niet. Ja, klach jerige. De keel gerige, we zien als een gerige roepen klach die skinnen naar Rois. Ze klach groeien bij een dood je nog en je ziet nog een harstel piece hier bij je brustje. Hij gedaan toch. Geen snare als A snare maar snoken hen. Dat is aan mijn krutje ne wachlachsen slaan gefenkischen crush de glaas. Dan wanneer je een glachsen in een manig en voerig aan de kimmeluak wordt als wat gehaartje kimmeluak ze een nieuw kimmeluak. Wij zijn bij jou een nieuw naam die Paul Kiegen. Dus wie een manig wird der Fuß snären nach den Oberkirche. Das ist schon Paul. Das ist schon flachlich nur. Mit der Kulpiren ist es schon mal flach. Dualchas is de Weet je nog, mijn meiddag truncher. Dus, wel waar ik al een keer waarschijn de gauw was en de keer te blijven. Dus, jarabschen en waarachsen en de vier blijven. Hier is een oudje, dus een hen brunnen staat. Als en dan heb je een karakterisch manig. De koolgreen mokken staat, heb ik een middag in de verlof. Dat je van de manig ik kolomgide voerig. Auch wenn fiche den ja larig. Ein da karakterisch maluak, alles kolomgide. Auch schon net lunergo. Sianach ha. Has je 3 tasken in la a Taigh-tasgaidh. Gus je rasje geicher le tulig.